Hello guys, good morning. Tengah pedang subai pi hakane ka vlog ka bathamai jong amta ka step jong ka lai tariku banai August. Tengah su komen subone ba pilih ya kersan yang hakane ka jing penmi jong ya ka daily vlog ka ba live post ni ba live post li ki video jong ne banai August. Te pilih ya rapi pilih ya peti pilih ya komen ni apa ki video ngale yu i te ka ba ngala ngarongan reply ki comments jong pi la da de ki ba ba ne ki ba snuro ngani le ban comment ban reply ki comment jong pi te menta ka lai tarik don ka exam jong ka fourth semester te nama menta ka snihi ka de ka last jong ka ne ka exam jong te ni tho online hayin dengan kamki dan step menta ka sni nama ban hapan pen krek ki paper ki pen ki pencil bat kom ta te ngam sai khamat kan ayu shwash pang te ngam sa ready sani shai ko to dengan sai kandu ipia den ka to kan por mo. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. Okay, te ko blai barok ngalayok kan ka question napa ka WhatsApp group jong ka college jong ta ngalapo ngale receive apa ka mobile number by ni tho exam na ying te ki question ki notes baro ki ai online ta ngan sedang tho na menta sipang te sa kentar kum to ngala dabi te ngin second do ipimo Is laying next to you. We need to slow kajumpang kini kikti pi lamar ba la tre bun sngi ha mentata la sana kikti kim mlen shu haka thodak kila mlen haka bat wajah kabat moku nasa kata wa slam ha ban tho yek je tak ambam lele sawa shentai kum to ngala dabi kat kum kapor ba ibu bakin pa samet kadai kadam stang ta nganya le mat kata kapa te latatan ki perlok chunga ki bat tho exam menta sngi te snga bahasa kenang ba ngarong ngan yo matenar lang bat pilong kumno akane ka jing tho exam jong pi te so bahasa comment mo gitu tho exam menta sngi oke dan chu dap menta hi dan chu dap tho baro eka live page ka lai po pe chika san ro pe chika to dan bok ba ok nga ki ansar ki ba thias samo natala ek khatar stang itu ta jala khana nama khatar steng chat bam ta step renga ta khatar steng chibeje kum tola khan reda li rapat nga da adu lai saw ba je khan cha chong jing pada la ban bam arkerla likerla daerah entar kanca te merbunja chuang ta menta sing chet sing menne por kalo steng ye kuntu atlat menta chet ni ha suggestion hap slap lat chore ba le pan liwan ching le ngom ta chok slap ame na le mele kre slap pet session la le black kapar banga edit video kumjot online ra ita kada banga slam upload ki video e kultu tang tahun le ra ka slam dengan sa edit ka mobile ro yang saya page hadin ketokan ne minit ya la saya kan 1 am oke te lawan kalaj ngan 1 edit video na spang menta e langa bo mudu
Teh, lagi gelat. Teh, pada pisau tenat lah nek pim semua tenat roya keneka vlog jangan kebam tasi semua sa like, sa share, sa subscribe, mode, mo. Kenang banget lah susu kan permi ke video malah kesini teh saya kajing kerjaan kabah pura yang biang du biang teh ingin saya kendu ipilah saya kesini teh. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. See you tomorrow.